Jesus na ipasnayen, iti kulong jay ini abelen, rumbeng arod ngayon tay dayawen, ti Diyos anak ngari ti amin. Anya na day tabi nungun mo, ngayon kayawat nga iya ginaldo. Daytan sa manket ti Diyos nga po, asin mangbay mangispan ti tao. Nagranyagen ti bitwen jay daya, amang silnag dalantay amagna. Intay ngarut agdayaw kenkwana, ragsaken tay ialdaw ti Paskwa. Anya na day tabi nungun mo, ngayon kayawat na iyag kinaldo. Daytan sa manket ti Diyos nga po, asin mangbay mangispan ti tao. Nagranyagen ti bitwen jay daya, amang silnag dalantay amagna. Intay ngarut agdayaw kenkwana, ragsaken tay ialdaw ti Paskwa.